Yesu ashimwe. Muri uyu mugoroba dutewe iteka no kubanza gushima Imana iduhaye umwanya wo kuboneka, akarusho wo kuganira ijambo ry'Imana. Imana nishimwe. Abatanzi amazina banita Gwireka William, ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Tuye Kitengela, sengera mu itorero rya Solidarite, tumuvuga ubutumwa muri iryo torero. Dushimiye itorero, abashumba, Imana baheza umugisha, uhereye ku mushumba wayoboye Pasiteri Zicaza ndetse na Pasiteri twegeranye hariya. Imana baheza umugisha, kuboneka mu materaniro n'iby'agaciro. Ndashimira umuvandimwe Kanta, yakomeje kubinsaba cyane, twarakominikanaga nawe kuri telefone. Ni ukuvuga ngo namwemereye ntari hano mu gihugu, akanandikira mbezi ifoto nkamwihorera, kubera ko nawe ko mbona ko hogira gahunda ihinduka. Naje kuyimwemerera, nayimwohereje nzi ko mfashe gahunda yo kuza. Ndagira rero ndashima Imana kuko byakunze, tukaba tubanye kuri uno munsi. Imana nihabwe icubahiro. Muri rusange mwese ndabiyegereje, ndizera ko abatanzi mu hano ari bakeya. Ni benshi kuko hano muri Grese ntabwo ndi umushitsi, kuko mwabivuze kuri Moise. Mukanya nicaye hariya igisirimba ca mbere mwabyinnye, nibutsa amakuru y'Imana yavugiye hano dutaramye muri kiriya cumba, kandi byarasohoye. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi nyamukuru, ndashima Imana, naravuze ko ninza kubwiriza hano nzobishima. Ndashima Imana yaciriye inzira Mukamariye mu Kazungu. Mukomere Imana amashi. Narabibonye, nari kure, ariko numva umutima wanje uranezerewe pe, kandi nta yindi communication twagiranaga, kuko umugabo niwe twagiranaga cyane. Ariko narishimye, naranezerewe. Imana koko n'umugabo w'abafakasi yabikoze, ihabwa icubahiro. Kandi ndizera ko ico twese n'undi udafite mikoro uzomushimisha, siko bimeze. Kubera kuko keretse umupagani n'umugizi wa nabi niwe utokwifuza ico kintu, ariko wamenye Yesu Kristo, kamenya nk'umwami n'umukiza, bizogutera amashimwe. Rero aho Imana yamujanye izomukomeze, azokorera Imana kugira ngo azosanga umugabo, siko bimeze. Azokorera Imana. Sambona ko tuzotaramana na Mariye mu Kazungu tugezeriye. Rero iyo Mana yabikoze, habwa icubahiro. Abavandimwe nabonye inshuti hano za Kasarani, ndabishimiye. Jackson ndamwiyegereje, ashitse nyuma, ni rafiki wangu wa karibu. Ndibaza ko sinoza hano Kasarani ngo areke kuboneka, haba habaye ikindi kibazo. Rero ndakwishima umuvandimwe, inshuti, mwene data Ciza. Yari inshuti kera, ariko bugenda bukumbuka, yimukiye hano sinamenye. Ushaka gusengeko, ubwo utangiye kwitwaza ikanisa baraguha igiti. Nawe ndamwishimiye, ni inshuti, twaravuganye mubwira ko tuza hano. Rero ndabyishimiye. Kine ndashimira ku bwa mwene data Moise twazanye, namubwiye ku cyumweru, ndamubwira ati kuwa gatatu nzaje Kasarani, rero uzitegure tujane. Ni inshuti yanje cyane, kandi yamaze afite ishakoshi. Imana igweze umugisha kabisa, turabyishimiye. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana uko umwuka w'Imana duhaye. Pasiteri yampaye umwanya uhagije, twari duherukanye nawe, turaziranye kera, kandi tukamenyana kera tukiri uduhonje, ariko Imana izigira neza. Kera cyane, umuntu wo tumenya ni Nyakiza. Kera cyane
suku yarangana namwitegereje mu kanya mbona wapi byakomeye nanje suku nari mese rero Imana kandi je sinza nzana mpura n'umuntu akamubwira ngo use ngo wagabanyije umubyibuho mugabanyirize sinje wawuzanye nigira kusubizayo izowujana abantu tutizatunyukwa uwagahonja ngo akeneye kubyibuha ubyibushe nawe ngo akeneye kunanuka anitumara bizogende gute naragahonja kamwe gaheka ariko Yesu Kristo agenda pompa ndazamuka ndahurukanga nagutya na pasiteri nuko yamugiriye kera cyane kimisagara twageza tubyina igisirimba cy'umunsi apana cy'amasaha twama tugira ngo pa kuko nta kindi kintu twari dufite ntanaki ariko ubu nyine urakubita isaha imwe cyangwa iminota ingahe hatabaye umwuka ukananirwa rero nabyo turabishimira Imana biza bituma umunsi umwe baradufashe ku mupaka abacu barabasigarana ndambuka amavuga ngo uwo mudosi apfite abandi bose barabasigarana nije bari kubacungura namamba umukira ko kanya tababwira ati bari turi kumwe nabo mubareke barabatambutsa kubera umuzibwo takitagira akamaro ko murumva kitaradufashije aho takitagira akamaro ikintu cyose n'umwanya wacu rero umutima wanje uranezerewe kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana hano muri ano materaniro iri torero ndarizi guhera hasi kugeza hejuru Revera sinamusanze ubushize twari kumwe nawe mwivuga butumwa badupanze kwigisha nawe ahantu dutanga umugati neza rero narinzi ko musanga hano ariko urumva ntahari ubwo Imana ikomeze murindira hari kadufashe gusoma ijambo ry'Imana uracyamenya gusoma ikinyarwanda ngaho fata mikoro umucuranzi ija kuri senti ucurange hari umuziki wacuranze igisirimba ca mbere mu gitangira barangije kuramya no guhimbaza hari injana wacuranze nziza numva sankubwiye guhaguruka rero umutwe wawe ubaye uza wibuka ukagarura iyo njana wongeriye neza turasoma igitabo c'Abagalatiya Abagalatiya igice ca mbere niho tuza guhera wa Galatiya igice ca mbere urahera ku murongo wa gatatu urageza ku murongo wa karindwi dusome mu izina rya Yesu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice ca mbere umurongo wa gatatu tugeze ku wa karindwi yego haravuga ngo ubuntu bibe muri mwe n'amahoro biva ku Mana data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo yego witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi ca none yego kuko Imana data wa twese yabishatse icubahiro kibi cayo iteka ryose amen gatandatu ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukaja ku bundi butumwa karindwi nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi yego hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo amen bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo komeza papa 8 ariko nihagira ubabwira ubutumwa butari ubwo twababwirije ariko nihagira umuntu uzobabwira ubutumwa
revera cyangwa uwakubatije atababwiye, ari twe cyangwa ndetse marayika, nubwo azongera akava inyuma akava muri baba pasiteri cyangwa akaba marayika uvuye mu ijuru, avumwe ni ikivume, nk'uko twabanje kubivuga, kuko mbere twari twabibabwiye, nanone nengoye kubivuga nti, nongeye kubisubiramo ngo niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere, avumwe. Amen. ahandi uraza kuhasoma nyuma. Ngaho bankucurangaho bukeya numve papa.
Kongera fata ikirere. Bwana sifiwe. Tuseme amen. Amen. Ngaho ongera dusomere ijambo ry'Imana. Urwandiko Petero yanditse, Petero wa kabiri ibice bibiri. Ibice bibiri. Guhera ku murongo wa mbere ukamanuka. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, Badutse mu bwoko bw'abanyamurenge, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma. ni nako no muri twe hazozamo abigisha b'ibinyoma. Bazazanana guhereranwa inyigisho zirema ibice. Bazazana guhereranwa inyigisho zirema ibice, Zitera kurimbuka. kandi izo nyigisha akazi kayo ni ukurimbuka. Ndetse bazihakana shebuja wabacunguye. Uko bizaba bimeze gutyo bazotongera kwigira Imana, batangire guhakana Imana nyakuri. Bizanire kurimbuka Gutebutse. Amen. Komeza. Ingeso zabo Aha. z'isoni nke benshi Aha. bazazikurikiza. Umva rero igitangaza kibaye, ingeso zabo ngabo z'isoni nke benshi muri twebwe bazozikurikiza. Batukisha inzira y'ukuri. Kandi icyo bazaba bagamije ni ugutukisha inzira y'ukuri. Kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Rizabatera gushaka indamu kuri mwebwe. Bababwiye amagambo y'amahimbano. Bazozana amagambo y'amahimbano. Ariko iteka baciriweho uhereye kera tirizatinda, no kurimbuka kwabo tiguhunikira. Amen. Amen. Soreze muri Yohana 7 no kuri 7 haravuga ngo abisi ntibashobora kubanga, ariko nje baranyanga kuko mpamya ibyabo yuko imirimo yabo ari mibi. Amen. Imana ishimwe kuko tugiye kuganira muri uyu mwanya. Aya magambo natekereje nifuje umutima wanje kuko tuganira. Natekereje kuko tuganira ijambo rivuga ngo dukure Imana ku kanwa, dushira Imana mu mutima. Matayo ibice 15 ribazandagira ngo n'umurongo wa 6 wa 6 no ku murongo wa 7. Haravuga ngo nuko mwafashe ijambo ry'Imana murikoresha ibitari bikwiriye kugira ngo mubone uko muhimbaza ibyanyu bwite. Ariko umurongo wa 7 ukavuga ngo Yesaya ngo yahanuye ibyanyu kera, arababwira ngo mwandyarya mwe ngo muzamushimisha iminwa, ngo ariko imitima yanyu untigira Imana. Turavuga Imana itari yo ku kanwa, tuvuga Imana iba mu mutima kandi izayerekana ibikorwa. Ndibaza kuko nta musore w'umunyamurenge ugejeje imyaka 12 n'umukobwa woheza mikoro ngo aburi ijambo ryo muri Bibiliya avuga. Uwo nguwo yasigajwe nyuma n'ibintu kuko tuzi Bibiliya turayizi. Ni umuco wacu. Ntawe pastor aravuga ngo barahari, ntawe n'umwana mutoya yohaguruka no gusa yogira isoni akananirwa kuvuga, ariko yo bishobora. Ariko ayandi moko bizobagora, n'umugabo mukuru bizayumugora. Mbese ni umuco wacu. Ni umuco wacu kugira Imana ku kanwa, ariko mu mutima ntayo tugira. Kumenya kuvuga siko kumenya kwigisha. Kandi guhaguruka hano nkababwira
tibwoba ari bwo bukirisitu, bwoba ari ubugengeza nkomora mu basita bamuyomba cyangwa kabukomora iwacu mu basinzira, ariko bidaturutse mu mutima wanje. Ntabwo ubutumwa tubwiriza akenshi ari ubuturuka mu mutima, ahubwo ubutumwa tubwiriza kenshi ni ukuba ingengo, ukamenya kuvuga, ukamenya kunonosora ijambo karikurikiza, abantu bagakoma amashi, akavuga ibintu wasanga bijya yavuze, yarenguka hanze agakora ibidakwiriye. Kubera iki? Ni imvuzi ariko si umukirisitu. Aha rero Pawulo yandikira Abagalatiya. Aba Pawulo yandikiye Abagalatiya ni abari mu itorero kimwe namwe, ntabwo ari abari hanze. Soma igitabo neza. Aba Pawulo yandikiye ntabwo ari Abagalatiya babandi ariko agenda ashakisha ngo ababwirize. Aba ni abari baramaze kwakira agakiza, bari mu itorero ry'Igalatiya, batuye ari abakirisitu. Arabandikira arababwira ngo mw'Abagalatiya, umuntu uzoza akababwira amagambo ngo tutigeze tubabwira, atukuze mukombozi. Umuntu uzaza akababwira amagambo tutigeze tubigisha, ngo nubwo yaba ari umwe muri twebwe cyangwa ngo akaba marayika uvuye mu ijuru imbere y'Imana, ngo avume. Atukuze. Turi kumwe? Munyakire kuko bambaye umwanya munini, kuko abarambirwaho murarambirwa muhwere. Munyakire kuko niko kwiza, kuko ni ahandi nutanyakira umwanya wo urahari. Haleluya. Amen. Tuzamure Imana cyubahiro. Haleluya. Arabandikira arababwira ngo mw'Abagalatiya mwe, mw'abantu batuye muri Grece mwe, mw'abantu b'abakirisitu mumaze imyaka munywa ameza mubatizwa, ni gutunduzaza akakubwira ubutumwa utigeze wumva wamarwa hindukira. Ni gutazaza akakwemeza ubutumwa buruta Imana yawe wabonye izamura umwana wawe ari ku gitanda ku bitaro yagwa. Nubuye butumwa buza bukakubwira ngo iyi si yo warayobye, va muri izo ugahindukira warabonye Imana ikugaburira waburaye. Pawulo arababwira ngo mw'Abagalatiya, uwo muntu naza ngo habe nubwo azoba aturutse muri twebwe ngo avumwe. Bwana asifiwe. Amen. Atukuze mukombozi. Haleluya. Amen. Nubwo azaba ari marayika ngo uturutse mu ijuru, apana umuyumbe wa Kasarani uri hasi imbere ya marayika, nubwo azaba ari marayika woherejwe na Mwuka Wera, yavuze ngo agire gute? Avumwe. Umuntu wese kanta ukora ikintu kitari mu bushake bw'Imana ni ikivume. Habe nubwo bari marayika uturutse mu ijuru agakora ikitari mu bushake bw'Imana ni ikivume. Turi kumwe? Turanezerewe. Mugubwe neza, mwishime, munezerwe kubera kuko tuvumvishije ijambo ry'Imana. Kuko je umwuka mfite uririya hejuru. Nashise niposho nasibi hano ejo nejo gusa, ejo nze nejo bundi. Ndacyari mubisi. Ndacyari mubisi wivuga butumwa cyose ndacyafunze pastor. Navuye Uvira na Mantega direct ndaza gutya. Neza. Rero wihangane ibyo uri bubone ubyakire. Kandi uko nukuri si yo magambo nari nateguye hano, nari mfite ayandi, ariko umwuka yanyemeje ko tuganira no magambo. Kuri Imana kukanwa, ubitse Imana mu mutima. Dawudi arandika Zaburi 119 umurongo wa 19, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo Mana untazagucumuraho. Nabitse ijambo, afata ijambo ry'Imana
ararifata ritereka mu mutima we riba sekirite y'ubuzima bwe kugira ngo akundagirane ubusabane n'iki n'Imana. Umuntu ukora izo tutababwiye avumwe. Paulo bavuze ubutumwa i Galatiya, ngo bamare kuvuga ubutumwa i Galatiya haza abandi bantu inyuma ngo baje gucunaguza ubutumwa ba Paulo bavugiraga i Galatiya, ngo bakabereka ndetse ibimenyetso bifatika, bakababwira ngo uyu Paulo uzubabwira Yesu ntiyigeze amubona. Aya makuru azababwira simpamo kubera kuko uyu Yesu azavuga ntiyamubonye, ntiyaramuzi. Bakababwira ngo muzamubwira Paulo ngo abigishe iby'amategeko ariko iby'umwuka wera ntabyazi. Haleluya. Usomye hepfo Paulo yanditse aravuga ngo nje witumwa Paulo ngo itarahamagawe n'umuntu. Atukuze. Haleluya. Itumwa Paulo ngo itarahamagawe n'umuntu kandi ngo amagambo mbabwira ngo sayi umuntu ni data wagize gute wayambaye. Ngo utarahamagawe n'umuntu. Ta wanicaje ngo mpamagare mu muryango ngo ambwire ngo haguruka uje mu butumwa. Ngo ni Imana yonyine yampamagaye. Ni nayo mpamvu amagambo nzovuga azosharira mu matwi ya. Turi kumwe yeme? Ko ndabona mutuje niba ari umwuka wo gutegera ijambo y'Imana, niba ari ubukonje ariko ndaje gusoza mwashushe. Buba ari ubukonje bwo murashuha. Kandi riba kwitonda ari ijambo ry'Imana muri abambere. Atukuze. Tuzamura Imana ishubahira. Haleluya! 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 Atukuze mukoma Yesu. Niba ubutumwa mvuga atari ubuturuka ku Mana ndikivume. Umunsi muzoshira kuri afishe muri Gasara kaza kubabwira ubutumwa barevera banyu batababwiye. Taho nanjana bakete. Ndi umurozi kimwe nuzuroga ninjoro. Ubutumwa butari bwo guhindukira no kwihana. Tacho wawukora. Yavuze aravuga Petero aravuga ngo ubwo abantu babi batwinjiranye ngo tuzogira abahanuzi biki bibinyoma. Usarire abantu ni bari mu gukunda abahanuzi b'ibinyoma kuruta bukuru. Abavuga butumwa bikinyoma niho bakunzwe kurutwa biki abakuru. Imana baheze umugisha bashumba kunyakira. Imana baheze umugisha. Mwakoze cyane. Mwakoze. Hari ahandi hano ntokomanga ngo bakingura. Tuseme amen. Ahimidiwe Yesu. Nevegari shawa. Ubutumwa butari ubwo kuvuga Yesu Kristo ngo nazaba nubwo azobazengurutsa agaca inyuma muri twebwe. Uwo ngo azabikivume. Azabikivume nta Mana azabagitunze mu buzima bwe. Yohana arandika aravuga ngo abisi ntibashobora kubanga ariko jewe ngo barananga kandi ngo ikintu banangira ngo nuko nza mpamye imirimo yabo mibi. Uwo ni Yesu Kristo wari kubwira bene se ngo yari iminsi mikuru yabo y'abayuda yo kuja guserebura, ngo baramubwira ngo ngwino tugende imirimo uri mu gukorera ngwino uje kwikorera mu gitanga mu giterane kinini abantu babone kuko uri umuntu ukomeye. Yesu arababwira ngo mwebwe bariya ntibashobora kubanga ariko nje no hagera bontera amabuye ngo kubera kuko nzampamye imirimo yabo mibi. Kubera kuko turi mu gukenera ko Imana ija kukanwa titugikenera ko abantu babahamye imirimo yabo mibi. Umuntu azakenera ko bamuvuga ibyiza ari mubi. Tugushekerere wamaze abantu uri kabica ariko nibashika muno ngo niwe mukuru. Ibikabeho Bibiliya ivuga ngo umuntu mwiza ngo azatanga icyiza gikuye mu butunzi bwe ngo n'umubi nawe
ngo azatanga ikibi nawe giturutse iriya mu butunzi bwe. Ariko ikibazo gikomeye umubari mu gushaka gutanga icyiza kandi ntacagira. Kubera iki bavuga ko uri umusambanyi ukamusara umuriro ukamusara uriwe n'ukuri ntawo kwita umusambanyi utari ko batarakubeshera ko waroze. Mukanguke mu ndebe tuzamura Imana ishubahiro. Ahimidiwe Yesu mukombozi. Tuzamura Imana ishubahiro. Haleluya haleluya. Haleluya Haleluya haleluya. Itorero ryacu rya kino gihe turimo ni itorero rigoye. Batagikenera kumva niba abandi Paulo yabwiye ngo mu minsi y'imperuka ngo tibazoba bagikenera kumva inyigisho nyakuri, ngo bazofuka amatwi ngo be kumva ibibanezeza, ahubwo ngo bashaka ibihwanye n'irari ryabo. Nabo ngabo naba nibo dukeneye. Yelezo labyo shikela ya egela. Ayiwe ingingo ya byoshi urukundo kuburukundo lule mu male byahawe. Ingingo ya byoshi mube no rukundo kuburukundo lule mu male byahawe. Igelezo la byoshi kela ya egela. Motala zimeno kata epolo Ni lambre de caria. mu mahuno we ingingo ya byoshi Ingo ya byoshi. ube no rukundo kuburukundo lule mu male byahawe. Tuzamurira Imana icyubahiro ya. Haleluya wa Bwana sifiwe sana. Inati tariba Vai le cambre. Tawe Mulari de visambre mo de caria. Mutwereze afishe yewe akazarenda ikirundi kwa se wamenye umuvuga butumwe uri bubwirize ngo ntaza mfasha. No gufasha gute tudahuye nawe? Tibikunda. Ngo jewe sinza mpuza nawe twaripimishije nawe. Yengo ya byoshi mube no rukundo ukuburukundo lule. Haleluya! Nisi ya none nikuri mukutwubika. Narabibabwiye ejo bundantu nariko nigisha narababwiye ngo ikibazo twaragize abanyamurenge c'intambara ngo zibiheko nibiki. Iso sigiye kudushirana tituzongera dushaka umuroza ahubwo dushake no kumubona. Tugeze mu isi ya nyuma y'ubutinganyi, isi yayitwirukansa, isi tujana handi tutazi. Hakomeye bazoza baza bakicaza kanta bakamubwira ngo dufite inzu ituye maji mazuri, dufite amafaranga yo kurihira abantu ishuri, dufite ikintu cyose, ariko urashaka umugabo mugenzi wawe. Abataratunze Imana mu mutima bazobirekura. Utu tugiye kuba sempre zero. Kwirirwa twirukanka ngo bazanye ibiheko zero. Zero. Bazobicaza abakobwa bazoshakwa n'ababo bakobwa, abahungu bazoshakwa n'ababo bahungu. Iherezo gibintu zose riri bugufi. Mungu wako karibu kurudi. Ivyo dukora zose yapiga hodi kwangu umugeni yafika. Kuri Imana ha ushira Imana mu mutima yandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Niko bimeze. Kuri Imana mu magambo, kuri Imana mu muryango, kuri Imana mu rugambo rwo kuvuga gusa ngo urakijijwe ariko umutima wawe utagira Imana. Kuri Imana ku masimisi, ukuri Imana ku majipu, ukuri Imana ku makanju, umutima wawe wambara Imana Yesu Kristo. Atukuze mukombozi. Ahimidiwe Yesu. Wambara Imana Yesu Kristo. Amen. Ariko tureke kugendera mu bidakwiri. Bidafite iyo bije niyo biva. Intambara yatubanye nyinshi si byaraba. Ibibazo ariko umuntu ari mu gukenera ngo bamugire mwiza ari mubi. Ihanu hindukira ube mwiza urebe kudasa neza. Ariko ntabo mu bwoko bwacu ntawo kwihana uwasambanye uwaroze uwagize biraryamye n'ikibintaza bigaburira n'ikibibwa.
bose ngaba bashumba hano wogira ubaza umuntu weruka kwihanisha nta numwe. Yesu umwishe ni ubikoze umwe mwashinyaguriye yarapfuye arazuka none bari buryo bwa se agiye kuzamurwa mu ijuru ubwo yarivugiye ati zaboherereza umufasha uwo ni uzabana namwe. Haleluya! Yesu umwishe niwe wabikoze. Abantu bari mu gutegereza umwisho bataramenya itangira uko ryagenze kandi bagategereza umwisho batazi ko tuwuriho. Turi kwiherezo bakundwa b'Imana, turi kwiherezo torero ry'Imana, hasigaye gusa gukingura umuryango winjira kinjira. Ijambo riza rivuga hariya muri Luka ngo nyirinzu nahaguruka gakinga. Atukuze mukombozi kw'iryo jambo riza rimfasha yewe nyirinzu. Umuzi ko buri rugo rugira nyirinzu. Uwo munsi Yesu azobakiyateka nakinga guke tuzinjira. Niko ijambo riza rivuga nyirinzu nahaguruka gakinga ngo bamwe bazotangira kuvuga ngo mwami ngo twarakuramyaga natwe twajanaga na barunaka natwe twabaga muri Grece natwe twateranya gatatu ngo azobabwira ngo simbazi sinigeze no kubamenya. Niko bimeze simbazi wireka sinkuzi mwami nabaga mwivuga butumwa sinkuzi vuga butumwa wageze ukora ryari igisinzira toka mbere zangu mapepe kwazombwira ariko Yesu shitani sindwe mu izina rya Yesu sindwe utum dufite abakristo bamwe batagitanga icyacumi batagitanga isadaka ngo banze kumuheza inshingano. Iyo ni Imana yo kukana. Imana mu mutima izanga gutanga isadaka. Imana mu mutima izanga kunywa mesa ngo wasabishije inshingano inshuro zibiri ngo ntibaraziguha baguha icyo giti kikakugwa ukimaze. Uri mu kwa musana umuntu n'umugore we bakaza bagira ibihe umwe agasenga icyumweru kimwe agasiba mu rugo zagenze ubaganirije kanisa ntibabaheze soma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Abahanuzi ngo bagera muri 6 barimo basenga ngo umwuka w'Imana arababwira ngo mundobanurize Sawuli na Baranaba atukuze mukombozi mutoranyirize Sawuli na Baranaba ngo baze kunkorera umurimo mbahamagariye. Nta nama y'abantu mwuka wera yaramanutse mwuka utarakwemeza kuzoba pasiteri umuryango ukawukwemeza genda bakubwire shefu w'umuryango. Mukameme ngo natwe tumaze kuba benshi mu ikanisa ngo tugomba kugira inshingano. Imirimo yawe utarerekana ko ugomba kugira inshingano umaze iki? Musimana yumva amagarika avuga ngo ndi pasiteri zanicaramo n'abashumba bakubita ijisho gusa bakabona nkwiri bu pasiteri. Niko bisa bimera hataraba inama hataraba kandiko hataraba lisite hataraba kugurira icyayi revera no kumubwira ngo urebe ngo kameme donc ngo kameme onanje nde aya ico cyaguyereka icyaha kikoro tikizomfata warampamagaye mwizina maze nditabawe warampamagaye we mwizina we maze nditabawe warampamagaye 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 mwizina we maze nditabawe warampamagaye we
utavuze wenda gukoresha kuko turaziranye. Bwana sifiwe. Ijwi ry'Imana ritaramanuka ngo rikubwire yewe reve atukuza mukombozi. Ahimidiwe Yesu. Amen. Amen. Imana yo kukanwa yamaza abantu yewe. Niri mu kudukoroganisha nuko abakristo twicaje bagira Imana yo kukanwa. Tama no mu mutima izigwana. Tama no mu mutima izayandika kandiko ngo bazo mu inshingano. Tama no mu mutima izirara ijoro ngo bimeze gutya na gutya. Usari icyo cyaje no mu bagore bari mu kwamba bagwanira ubukina mama. No abagore n'ukuri kw'Imana. Ari mu kwa masara yagira nk'abakwe babiri hanze. Ngo akwiriye inshingano. Nta nshingano z'abakwezi haba. Hinya. Bwana sifiwe. Turi kumwe. Tuzamura Imana cyubahiro. Haleluya! Haleluya! Satani wishiye mu mitima y'abantu. Umuntu ari mukuru aragiriwe neza Imana yamusetsa akazatangira mu ikanisa kwikakaza. Nikiye ngo yenzu babwira. Niki ngo yengo mfitanye ibibazo na revera. Ibihe bibazo mugiranye na revera ke. Ugiranye ibihe bibazo. Abagore bose bafite abagabo hanze bari mu gukenera ubudiyakoni. Ubudiyakoni utakoze umugabo wawe atari hano ni zero. Amazi utatanze umugabo wawe akiba hano ukaba wifuza kuyatanga uri mu kubona ngo ntibagutoye ngo utange amazi zero. Ikizere batakugiriye mbere n'ubu ntagihana. Uhabwa inshingano kubera kuko kuri M-Pesa harimo kwinjira ikintu buri kwezi. Izo nshingano ni za safari ko musizima. Zange ndaganje amakuru menshi. Mwe mubino. Natembea najua. Ndabizi nzi ntambara itorero rifite. Ariko nigisha wacu ku cyumweru. Kwa turi kumwe na Moise. Numvishije ijambo ribabaza umutima wanje ndavuga ngo se ko turaja mu ijuru cyangwa ko turaja handi. Murabizi ko kitengera twagize ibibazo amazo arasenyuka. Ariko ngo umuntu umwe aravuga ngo amazi atarasenyuka ngo aravuga ngo aya maso ngo niba yasenye untaza nk'inzoga ariko azozima. Waramumvisha nawe mukesho dunia we watupeleka wapi we. Tuzamuri Imana cyubahiro. Ngo taza nk'inzoga ariko azozimwa revera we. Abandi barahwereye n'agahinda paste barapfuye ariko gusa ngo wizishima ngo umunsi bazitsa amaso hasi ngo azonga inzoga nubwo atazaza. Namara mukama musara ngo abarozi ngo bazavuga abarozi uburozi buruta ubwo ngubwo nubu atsindwe mu izina ryawe. Kandi uko bamwe kandi ni uzumwa meza bwa mbere. Ni uzumwa meza usanga no mu ikanisa wa none yoza bayategura. No aboje kuvuga amakuru batamenye se. Nahani wanyu barayazi kanswe igitengera. Naragitekerejeho bongera ngitekerezaho kweli. Usuko kiriya kintu cyari fieri ryacu naho umuntu yashaka bavugaga ngo muri Kenya mwubatse amazu kadefanda bimwe bitarabaho. Ni fieri ntanzu yanjye ari. Ariko hari inzu zacu. Kuragira ngo bonkingiriza Moise ari hari ankarika kumanuka ngo turarane nawe. Bakongo. Kuwo ngo habe na yuwe ntikugomze kumujana. Nuko itagiri yerekwaga. Ako no murozo wo gusigara. Iyo yuwe nizo tora n'abayumbe. Ubaza bakurikirana ibintu. Wagomba gusigara. Umuntu utifurize undi ikiza. Tacha amaze. Urebe
abantu bari bamaze kuruhuka, umuntu yarasigaye aryama agasinzira atakomangirwa ngo zana renti. None iwe ngo umunsi bazumva gusa ngo yari akiyumva amakuru ati inkuru niba impamo zowicarira nyine. N'umwuka wera wamanutse se apepo. Bwana sifiwe sana. Amapepo yatumaze tambara niki ni imana yo kukanwa itaba mu mutima. Dufata imana, imana iri mu mutima wawe, uzutinyuka gukora icyaha ukagira impuhwe yewe. Imbaraga z'Imana zazikubwira ngo iki ni icyaha kirazira. Imana iri mu mutima wawe izikubwira ngo ibugiye gukora ni bibi. Ariko impamvu abantu bashiriye mu bibi bidakwiriye, tugira imana ku kanwa ariko mu mutima tuzaduciga urubanza n'Imana. Ngo ubu bwoko buzabunshimisha iminwa ngo ariko imitima yabo ntibitse Imana. Ntibitse Imana, ntigira Imana. Zobabazwa nuko ciza yambaye ikiraka. Nimana jezo kibone ryari nimbabazwa kucamba. Kuko ico wifuza ko ari cyo nayo Imana izokugirira. Dufata imana tuyibike mu mutima, dukura imana y'urugambo no kuja kugambana no kuvuga ibidakwiri. Umuntu wese ngo uzozana ikitari mu bushake bw'Imana avumwe ntacamaze. Ubutumwa zo kuzanira butari bwa Kristo avumwe, ngo nubwo azaba ari marayika uvuye mu ijuru ngo nawe ni ikivumo. Yavuze ngo Petero arandika aravuga ngo abo ngabo abo ngo ubwoko ngo bwaragwiriye, harimo abahanuzi b'ibinyoma, harimo abavuga butumwa b'ibinyoma, intumwa zidafite icyo zimara n'icyo zikiza, nizo twujuje muri ubunye. Nizo twujuje. Tuvuga ku ngeso y'ubusambanyi baba bakwicajije mu materaniro. Tuvuga ku ngeso y'uburozi baba bakwicajije mu materaniro. Icyo ako kabaye akamenyero mu materaniro yacu. Ariko uzo dukora byose mubyemere cyangwa muhakane Yesu karasa. Bigizi yaravuze ngo iyo tuje nti turahagera. Nubwo bamwe barimo gusana bagezeyo, ariko iyo tuje nti turahagera. 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 Imana tubise Imana mu mutima. Iyo Imana iri mu mutima wawe izikubwira ngo tuzumererwe neza, iyi nzira urayicamo, iyi ntuyicamo. Yesaya niko yavuze ngo hazaba inzira nyabagendwa, izitwa iyo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ntibazayicamo. Izabi yaba abandi umugenzi naho yaba ari umuswa tazayiyoba. Bwana sifiwe sana. Tazayiyoba. Nimuhindukire twemeze Imana mu bugingo bwacu, twakira Imana nkamwuka wera aze mu mutima, tureke kugira Imana yo kukanwa. Iwe ngo abiwabo ngo bazi kuvuga ngo ntiyonanirwa kubwiriza ngo iwabo ngo nico kintu bagifa. Tamana yiwanyu, tamana yiwanyu. Imana ni Imana iri mu buturo bwawe, mu mutima gwawe, ikazikubwira ngo gwireka we wakoshe kiriya kintu wakoze ni kibi. Wagize gutya bireke, wakoze bino bireke. Bwana sifiwe. Ariko kubera ibihe turimo bitugoye bituruhishe, wavuga gutyo ngo nguratukanye, nguratukanye, ugashakisha mu magambo wavuze igitutsi wavuzemo ukakibura. Kubera iki? Wakoze kubidahuye n'ibyo abantu bagira gute bakeneye.
Bwana asifiwe. Haleluya. Uwo wese avumwe ukora ikitajanye n'ubushake bw'Imana n'ikivu. Dukuri Imana mu bitekerezo byacu, tuyinjize mu bitekerezo zo gukunda Imana no gushaka Imana no kuyimenya. Yinjire muri twe, ibe muri twe, ibane natwe, ikorane natwe, ivugane natwe. Ariko ibintu byo kugenda gusa ukazucanga Imana ikabakukana, nta Mana uratunga muri bo. Niyo mpamvu z'ibibazo tugwijije n'intambara tugwijije. Ese kuje ahantu usanga umuvuga butumwa umwe ngo wataye igitabo. Yataye igitabo. Bibiliya. Kazarangisha we! Nabuze igitabo. Nataye Bibiliya mwivuga butumwa. Yayitaye hehe meme. Umuntu azata Bibiliya. Arabitekereje numva biragoye kuri nje. Nite ni maranjaniki. Mu Bibiliya barashatse ngo Bibiliya ngo iri muri foye y'akana k'agakobwa kiba. Abazimu, amapepo, abadayimoni birukanka n'amaguru. Bibiliya kirashakishwa muvuga butumwa watakawe isanzwe mu kazu k'umwana w'umukobwa uba muri foye wenyine. Wagiye kugiramo gute? Wagiye gukora iki? Abana bose babaye anko nuko amushi kwa mugira abana bose ngo babereye nyiraro. Amapepo. Cyangwa ngo se wabo. Je habe niyo y'ubumwishwa wanje sino musura wenyine muri fwa. Tibishoboka. Arahari ikimenyimenyi ni Bujumbura ndi kuri kamera ntacumbisha. Naramubwiye uze duhurire ku ikanisa nutazuriki. Cyo nari ngufite senkiguha. Dunia kanta we. Baje gusanga basange nditaritse. Munzu y'ubwana bw'ubukobwa ndicaye mu nzu yabo. Nimara mu gitondo mpamagaza abantu ngo ko ndabigisha ubutumwa. Nimara ngire gucyapa ibitabo bitibuke. Konda homeno ko. Ariko bavuga ubutumwa bikigena. Mitindira tandukanye n'ukuri kwe. Bangucurangira numve ka bazisha. Giye gusoza iminota pastor yampaye rara. Tema. Mama. Tuzamurira Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Ahimidiwe Yesu. Ndarambiranye. Oya. Mugire gushya. Abandambiroshe. Atukoze mukombose. Ahimidiwe Yesu. Humura.
inota pastor ahubwo wogira ngo karayikura uruguntu ushize vuba. Bwana sifiwe. Ubwoko bw'Imana inshuti z'umusaraba. Ko turaja mu ijuru ye. Ko turaja mu ijuru kwe. Mureke dukuri ibintu mu magambo tubishire mu bikogwa. Paulo yabwiye Tito aramubwira ngo icyatumye gusigaza ikireti ngo nukugira ngo utunganye uzasigaye bidatunganije. Aramubwira ngo abantu b'ikireti ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bayihakanisha ibyo bakora. Nabo nibo tugwirije, nibo twigije muri twebwe. Tuvuga kuko tuzi Imana ariko tuyihakanisha ibyo tugira gute? Matendo yetu. Matendo niko umuntu umwe yambwa yagiye kuntuma. Arambwira ati ngiye kugutuma ikintu nzozanira muri Kenya. Atari kubushize nagihaye undi muyumbe mugenzi wawe. Ndicashitse. Ariko abantu baratandukanye. Oye namambwa undakijana kandi nzogishitse. Bombi gitenge singishitse. Nzokenyerese. Umuntu mbaho mu rupande rwo bandi ntaruze. Ko kwambara nikoti. Urupande kweli. Naramubwiye ati ndarujana zorugezayo uhumure nunakene nazomwongeza icya kabiri. Sinoheruka sinobura ijuru ku gitenge. Sana amashika mpeza mugore raporo. Iki ni cyawe iki si cyawe. Ugikunde cyangwa ntugikunde. Ni cyabandi. C'est fini. C'est fini tayandi magambo. Nigeze kubitwara ntwara ibitenge bitatu harimo kimwe cya spare ariko cyabandi. Mushika umugore abari cyo amati gukiraho icyaganga. Wibeshe. Tegereze Yesu azoguheza yawe. Iki ni cyabandi. None mburaga kizaho ni spare. Abe niwe wifuza imarajana. Ngumura utegereza nzo yikugurire cyangwa uje gusenga Yesu ayiguheze na. Ariko singuha. Uzuza kwambara ihuzu n'abandi bavuga ngo uraberewe ariko niyo wanyaze. Ni inkazi. Niko Epafura byamugendekeye umudiyakoni w'itorero ry'Efeso. Epafrodito. Ngo itorero riramwizera Pawulo afunzwe. Ngo rimuheze ibintu byose ngo baramubwira ngo uzobiduhurukirize amahoro. Ifashanyo itorero ryari ryawe ry'Efeso amakanisa menshi Pawulo yavuze mu butumwa. Bakimenya ko Pawulo afunzwe i Roma. Ngo barafatikanya bose hamwe baragira gutya bashikiriza Epafura baramubwira ngo turakwizeye. Uzoduhurikirize bino bintu amahoro. Bagabo babizeye ko barabuze. Epafura ngo arabijana niyo yakageraga agira intambara, agira ibibazo. Ngo ubwato bari barimo mu nyanja buraturika. Burafumuka aribaza ngo ese kwitorero ryampaye ibintu zobihurutsa gute yememe. Ko bambwiye ngo baranizeye nzobabwira gute ko nimbabwira ko ubwato bwagize ikibazo batazobyumva. Agabo kwiseko. Sosome bibiri. Waja mu nyanja commentaire bibiri zivuga ngo waja mu nyanja aroga ngo iminsi 9. Ngo yogera ibyo bamuhaye kugira ngo hatagira icyangirika. Hatagira icyangirika. Niba umuntu wagwaye malaria na nyirabukwe wa Petero niwe bibiri zivuga. Kubera ko agomara iminsi 9 mu ruzi ntugware wewe. Waoga ni miziko. Aroga ngo ariko ngo izitororo ryamuhaye. Usome Pawulo yayandika. Arababwira ngo yarashitiwe ngo aragwa. Pawulo yamabandikira ngo kugwara koko yaragwaye. Atukuza mukombozi. Sikinyoma kugwara yaragwaye. Kugwara koko yaragwaye. Ngo ndetse habuze gatoya ngo afi. Wareka Imana ngo yirinda kumubabaza ngo naje yanga kumbabaza. Wareka ibyo mwamuhaye zose yagize gute? Yarabishikije. Arabihurutsa ariko aragwara. Yarafite Imana mu mutima. Agaruka mu bantaza kubahamiriza ko izitorero ryamuhaye yagize gute
yabishikishe bakoma amashi baravuga ngo uyu ni umugabo mu bandi umugabo mu bandi ariko abandi ngo bazotangira bamwe bakazagira ngo natwe twageza tugira gucya natwe twageza tugira wagize ugira gute ko nta bikorwa byawe turabona iyo mbimenya cyagiye nataye ntari gufata Yesu kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata iyo mbimenya we naho ngaho ngo niko iyo ngira gute iyo mbimenya iyo mbimenya cyagiye nataye ntari gufata Yesu kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata tuzugumana na Yesu tata reka ibikurangaza ufata Yesu bibanira karamata kunga Yesu mu mutima wawe atukuza mukombo kunga Yesu mu mutima wawe wakira Imana mu buzima bwawe ibindi byose biharire Yesu Kristo ukuri Imana yo kukanwa ni wanyu yo kumenya kuvuga ni wanyu kuko bazi kuvuga ufata Imana yibike mu mutima wawe nico gikwiriye kuruta ibindi byose uva nkumenye mami wajumbera ushabore mose we naho nakwandika ivungorera Yesu taho nabikwiza we usibanganya amateka mabi uminduna musha usibanganya we usibanganya amateka mabi uminduna musha usibanganya mana we usibanganya amateka elasani mangara uminduna musha usibanganya mana we zawe byose kubera ko kuba wabise Yesu Kristo wankuye kure mu mwijima mushida abana wankuye kure wankuye kure mu mwijima mushida abana sibanganya we usibanganya mana we haleluya Bwana sifiwe Imana data kumuremyi aje mu mutima wawe kandi namara kuja mu buzima bwawe arakubera urumuri rukumurikira nukuri ko Imana nta muntu worara n'icyaha afite Imana mu mutima we umutima uzukubwira ngo ihane mutima uzukubwira ngo ihane uzukubwira ngo ihane va muri izo mbuni zo wagiyemo ikumwe yambwiye ahantu mu gihugu kimwe nageze arambwira ngo iki kintu agiye kunyihana ngo yarakirisi imyaka 6 yacambukanye imipaka n'iyindi imipaka ntibakibona ariko Yesu Kristo azakibona mu gitondo na nimugoroba amubwira ngo nucihana kiraba expired ariko umunsi utaraciha abe nubwo uzocurirana indege ukakigendana Yesu azakirangiza Yesu azakirangiza kubera kuko niko bimeze shuti yanje umva nkubaze uzire guzika imbere yawe bikomeye ukore neza nutabikora bizaba ari ihombo kuri wewe uzireguza sengo nuko wahunze ikwereke Danieli wayikoreye ari umunye uzireguza sengo nuko wakenyewe ikwereke Lazaro wayikoreye by'ukuri wewe uzireguza sengo nuko wahuye n'ibibazo ikwereke Yobu wayikiranukiye by'ugufa
wohanguka ukamaramaza ariko imana ngo izabayo we urufatiro rw'imana ruracariho we kandi wanditseho ngo uwiteka azabe we nta na kimwe tuzireguza imbere y'imana abakene izo bazanira ba Lazaro abapfushije izo bazanira ba Yobu impunzi izo tuzanira ba Daniyeli nta na kimwe zosome bibiri Daniyeli yahunze afite imyaka 16 nawe uri mukuzi ufite abantu 8 abantu bunzi babukuyemo babuzariramo babusaziramo babupfushirizamo babuberamo baseko wowe wahunga imyaka 2 ugatima bazokubwira ngo uri ngabari abadaniye ibibasa bazokuzanira bayo nta na kimwe uzirekuza ikintu cyose mu ijuru bino bintu byabayeho ari ukugira ngo bitwereke example umuririmbyi yaravuze ngo ikibuga dukiniramo n'abandi bagize gute bagikiniye bakundwa b'Imana torero ry'Imana igihe turimo ni igihe gisaba gukura Imana ku kanwa tugashira Imana mu mutima kubera kuko ijambo riravuga ngo ntituze umunsi cyangwa igihe Kristo ashobora kuza. Pasiteri arambabarira ndengejeho iminota 2 ijambo ry'Imana ribaganza. Amen.